Igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathi into ubhaka udakwe yini ingwele ebhuqa imiza abafokazana ngothola bentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice insimini xama uxakile kusazoshuba kusengenzeka noma yini ngumafafuke njengedanga abaningi nogwaqa ubhaqe ekhulule kufuka amakhanda khanda ngindlonke amakhanda amabili lisithathe khosana dame ngingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphupha inyoni ziphuma ekhena amalanga mthombo ogelezayo ngabonakala ukuthi amaza aqhamukapi kepha kubonakala lapho ephumela khona ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangangithandayo bake bangangithanda kepha namhlanje nginxa amaqiniso sebe yangithanda zitha zami ziyaxolisa uma sesibona amandla asemazulwini akukho ngamelana nathi ngabe kuyadlalwa ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo ayi ake ngiphinde futhi wena onyanyayo fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela nangusikisi ngibingelele wonke umuntu emakhaya ngibingelele abantu abadala ngibingelele abancane ngibingelele ngisho abangakafiki kulomhlaba ngibingelele ama-60s ngibingelele ama-70s ngibingelele ama-80s nama-90s nama-2000 ngibingelele nama-2020 ngibingelela noma kuthiwa kuphi noma kuthiwa usemgwaqweni noma kuthiwa usendleleni noma kuthiwa usemsebenzini noma kuthiwa ususekhaya ungibukela engubeni uyabona awufuni babona abanye ukuthi singenile iking bhaka cha ngiyakubingelela mfowethu ungibuka nomndeni ungibuka efonini ungibuka ku-TV ungibuka lapho ukhona ngiyakubingelela mhlambe njengamanje kune stress obhekene naso ngihlehlisa umoya ngiyakubingelela nje lahla phansi indaba ze stress manje sekukhona uking bhaka sekukhona ingagara sekukhona inkiyankiya manje sekukhona umavuna kuvaliwe sekukhona ingwele nje uyayazi nawe ukuthi sekukhona ingwele ebhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likabentshise mhlawumbe ngabe bakustressile mhlawumbe ngabe uthi uyathatha uyahlanganisa ushaya izibalo ziyaphunyuka ihlangani ngithi khona ingwele manje thatha umoya ubeke phansi bese uyabheka ama surroundings ukuthi ngabe kunokuthula yini uma kunokuthula izwa ngami ngikhona manje lizokwenzeka icebo uma kunokuthula awuqali ngokwenza icebo uqala ngokuleya ifoundation uqala ngokusetha qala usethe ngisho iatmosphere ukuthi kube nokuthula bese impumelelo iyangena impumelela kufanele uwele phezulu kwendawo engenako ukuthula ngoba uNkulunkulu uthanda ukuthula idlozi lithanda ukuthula izidalwe namandla zithanda ukuthula into efuna impi usathane namadimoni nezilwane nemimoya emdaka ibona bafuna impi kanti thina saba nengadlangadla saba noNkulunkulu khumbule phela ukuthi ugobela wami yilo semazulwini kungenzeka mfethu ukuthi khona abakuthembisa ukukhokhela isikweletu sakho ngoJanuary abakhokhile manje kungenzeka ukuthi kudleke nemali wrong ngoDecember mfethu lalela thatha umoya ubeke phansi khona manje ukhengibhaka mawungalela kahle uzonqoba lapho ukhona ngoba akukho kungamelana nathi ngiyakutshela nje ukuthi ngabe kuyadlalwa uma ngabe kunomashonisa omkweletayo umtshela iqiniso ukuthi no ibudget thakha ihambi ngalendlela ehamba ngayo kepha ukhohliwe uyena ungamdakheli ngoba umdokhela ubona ukuthi uyamdelela bese enyusa umoya wokulwa ugcine kuliwe kungenasidingo mangabe umakhi ungambalekeli umuntu omakhelayo hlala phansi ngixoxe ukuthi hey ibudget njengamanje bengibalile ukuthi mangithatha le mali izokwazi ukukhava manje akukhave sengizabamba nakwezinye indawo zilengakhala kuwena amfethu ngoba bangabe udaka ukhanda isitha esingenasidingo ungabaleki ungambalekeli umuntu nemali yakhe ngoba usebathengile osimende wabathenga ama blocks sometimes ukukhokhela ideposit uzungambalekeli ngoba umbalekela uyivalela wena nasemsebenzini futhi ungalwi nomphathi wakho baphathi phathani kahle abantu enibaphethe ukhumbule ukuthi asiqhamuki emakhaya afanayo sanibonani lapho nikhona engaze ngabingelela ke undendende namhlanje kepha ngoba ngiyanithanda nje ngenze njani ngoba ngiyanithanda nje ngenze njani ngoba ngiyanithanda nje ziningi izinto eziphithizelayo la kuma social media kuyaphithizela ongaphansi ongaphezulu abanye baya le abanye baya le abanye bayadidizela abanye bayesaba abanye ongaphansi ongaphezulu bayasha abanye bathi hayi ke sasilinda uking bhaka siyazi mase ithintile noma yini isuke seyithintwe ngesandla sasemazulwini khumbula ke mfethu ukuthi noma yinini beka idlozi lakho phambili noma yini qinisekisa ukuthi uNkulunkulu umthatha njengesiqalo futhi njengosiphetho bese ubeka idlozi lakho kuzothi noma kufika izingqinamba kuzoba lula ukuthi idlozi lakho likulwele ngoba awuphithizelisi kakhulu awuphithizelisi akufanele empilweni wenze into econfuse wena ngoba uma kuconfuseka wena uzoconfuse idlozi kumele uzazi ukuthi kahle kahle yini into oyifunayo ukuthi wenzele yona empilweni kaconfuse baba ungafuni futhi izinto eziningi kanye lwela azi ukuthi yini ofuna ukuyinqoba kuqala focusa kuleyonto uma sewuthatha isinqumo weza kumina njengoking bhaka
bambelela ngoba shoshosi zonqobo. Kodwa hayi ukuthi namhlanje uKing Bhaka, kusasa ule phesheya kuleya nyanga, phambi kwakusasa ungale, phambi kwakusasa ungale, uyaliconfuse idlozi lakho. Uyama empilweni ifunda ukuma, impumelelo nokuhlakana bulele ekuthenini isinqumo sithathile uze ungasijiki. Mawuloku ujika uconfuse izidalwa zakho. Izidalwa zakho. Into emnandi ngami ayikho into ekuyothiwa ingihlulile. Khona into ekade ngiyibuka la ku social media la. Engiyibukile kwawukuthi vese iliwa abantu besimame. Uyabona ke impi mayiliwa abantu besimame. Thina njengoKing asivumelekile ukungena siphawule noma ikanjani. Ngoba abantu besimame nje bayizwelana amandla ngendlela yabo. Nabo kodwa bali bodwa kusuke kulwa amadlozi abo. Ela lo idlozi lithi thina ngesihlulwe imimoya yalo. Yalo imimoya ithi ngesihlulwe imimoya. Impi engapheli. Kodwa iyakwazi ukushaba ngomqondo kube sengathi kuyaxolelwana. Mayisiqala phansi. Kodwa impi esitoxic njenga yalabo gogo abawu2 okugogo uSikhotheni nokugogo uMaweni, impi yabo ayisaliwa yiwo, ingenwe izidalwa namadlozi abo. Sekune sek team yesek kaMaweni ne team yesek yaSikhotheni ziya attackana and they will leave no stone unturned. Sazovundululwa. Sesiqalileke nathi ngoba phela egcineni siphethe la. Nabanye ogobele engibaziyo abazinkunzi nabahlakaniphile siphethe. Njoba siphethe njoba exabana nathi ipower yethu siqalile manje iyayibuka lento ukuthi hawu kunje la kwenzakala ukuthi lo hawu usibani uke wenza ukuthi ethi ufuna amandla. Hawu kunomkhuba wenziwe yilo. Lalela kusemahliphihliphini. Ngisazochaza kahleke ukuthi ubani uhliphizekile ngemkhuba. Ngoba yona ikhona imkhuba phakathi kwayo bobabili. Ikhona impela lo nemkhuba eminingi. Lalela, uma ingalawuleki into yabo izongenwa yithi sesilawula ngokuveza imkhuba eyenziwe. Lapho sobe sesidila namadlozi abo ngqo. Ngoba kunemkhuba eyamahlazo eyenzekile kodwa ngoba abantu besifazana ake sibanike ithuba bazoke bethi bayayilungisa lento. Bazobe beshana ngomqondo. Kodwa going forward ngoba isingenwe namadoda abo ukuze escalate izosiphoqa. And ukhumbuleke mayisilawulwa yithi so ilawula ngenkani. Inkosi phela emhlabeni ngiyindodana emazulwini. Akusekona ukudlala lokhiya. Akusekona ukudlala. Into yakhona isishintshile yaba toxic. Futhi into yakhona uyabona ukuthi inokuba personal here and there. Yabo sekwesinye isigaba ngithi mina leya ngiyayibona kade bethi abantu angikhuluma ngalanto ngicela ungaqali ngikhulume ngayo kodwa ngisasho ukuthi ngisawabona amahliphihlipi agcwele komunye wabo amahliphihlipi. Ngiyabona nemkhuba futhi eyenzekile ngiyayibona. Umehluko, I'm not in a position to divulge everything right now, but trust me kusazonyiwa. Show me looking back. Ngikho emhlabeni ngindodana kaNkulunkulu emazulwini and ibeke ngaqala ngeke uze kusalawuleka. Ngizobe sengilungisa lesimo esiseceleni. Leyo xabana kwabo angifuni ukungena kakhulu. Kodwa inkinga ile mkhuba le ehlukumeza abantu engiyibonayo. Komunye wabo khona imkhuba engiyibonayo ehlukumeza abantu kakhulu. Mawuthinta into enomuntu ke khohlwa. Kodwa ngoba abantu besifazana ifuna ngibe reserved kancane. Ngibheke ukuthi benze njani. Sengidlulile lapha. Makukhona okunye ofuna ngikuthinte la ngitshele mina ngoba ayikho into engingayithinti. Yikho into engayithinti. Yes, uthi omunye hawu umthandeni uthe ama 70s nama 80s fuck off. King Bhaka uthini ngalokho? Cha ngiyayithanda ke leyo. Ngoba kusekhona omgqumeni omtshengiseni kwakuthi mase into iba serious emculweni mase beyakhunjuzwa abantu kuthi hayi ngoba kuliwa kuyadlalwa indlela ekungcwekwa ngayo. Kukhona uthi mawuthi uyangcweka bese uqinisa isandla ligcine lopha kodwa ngisho nje emgangeleni ikhona into ongcweka kodwa mase siyaqina isandla lapha ya
ngizokutshela iqiniso mina. Ingcenye yenkulumo yakaMaskandi leya. Lapho usuke nawe uveza ubuqhawe nokuba nomsizwa nokukhombisa ukuthi uyaphambili. Kodwa kuyenzeka uthi uveza umsizwa omunye umuntu ngempela bese ke lishayeka ngempela ikhanda. Kodwa leya ngoba uMaskandi iyingcenye yokudlala ubekusadlalwa nothing personal, nothing serious. Izwa ngami uKingBhali. Uma ethi ma 70s ma 80s kuseyindlela yokudlala. Umehluko sengenzeka ke mhlawumbe ukuthi indlela adlale ngayo mhlawumbe itiming kodwa lapha nothing personal, nothing futhi serious. Nawe futhi othatha leyanto personal fuck off izwa ngami uKingBhali. Fuck off mina bengizosho ifana nalento leya eyashiwa uKhuzani lapha ya elokhuzeni eRadioweni ethi umculo wakhe awuqhube nagogo namchiliwe. Leyanto yayingekho personal kwakuyindlela yokungcweka insizwa. Uma ungcweka you throw those weights ngale nabo they throw those weights bese yakuthi ke wena ungcweke itiming yakho uyimise kanjani. Khona nje isono la ethe umfana engcwekela abantu bayithatha serious wa affecteka umfana and into zami kuhlunga le mfana because bengibona bayamthanda abantu lekuthiwa ubani uMayogathi wakhuluma iqiniso. Uma iqiniso nana manje okuyiqiniso walona mangabe selixolisa uqolisa kanjani iqiniso. uMayogathi wayenza interview somewhere uthi umuntu omvezile umthobisi welanga. Yanto yayiqiniso and honest. Umthobisi welanga umveze from ground roots waqala empost uthema emveza wasebonwa uMbeje waseyatalapha nalo watalapha yayisiyanyuka ibrand yabo kodwa umuntu omvezile umthobisi welanga uMbeje wayengekaza mbona makuthiwa kavezwanga uveziwe umebonga umuntu omvezile ukuthi nanga umuntu ongivezile bathi unamanga uMbeje kuMayogathi imbangi and ukubonana kwabo bekubakhulisa bobabili uyimbangi lo awukwazi mawenza interview uyoncoma imbangi yakho uthi hey imbangi yazi ngitalapha kamnandi iyangitalapha yazongibeka la ngikhona buphi ubuqhawe bakho nomsizwe bakho. uMayogathi lapha wamosha mayexolisa kwangimele yena understand abalandeli bakhe ukuthi bayamthanda kodwa futhi bayamthanda bese yenza samdlalo phatho serious athi nje lalela la uMbeje mina isitha sami leso la emculweni uMbeje ngizomtalapha bengeke mina ngikhushule uMbeje amgcone noMbeje uphezulu kodwa vela amgcone nje athi bengeke ngikhushule uMbeje esifuna ukuyikhuphula yena. Uyabona uMbeje ngizokutalapha mfana angikhushulanga wena yimina manje ngizokukhuphula Mbeje kwangimela sho njalo. Thina siyayazi contribution yakhe uMbeje ngawo but yayizo understand kumdlalo angabuye se serious ethi ngicela ningixolele ngikhulume kambe ngoMbeje ayenziwa kwimbangi yakho lento. Awuxolisi njengesidididi abantu abakuthandayo ufuna bakwazi uku-understand if u-serious noma udlala. If abantu bengezo understand ama udlala noma u-serious uyabona bese be-capitalize ngaleyo nto kodwa ama-opponent umsebenzi wawo ukuthi mayisekhulumile uMayogathi bakapitalize ngaliyonto bashaye ama-opponent asebenza ngentuba. Ngesikhathi uKhuzani ekhuluma okhozini ama-opponent kaKhuzani kwakuyilungelo lawo lokusebenzisa inkulumo kaKhuzani uku-attack uKhuzani. Njengoba ekhulumile uMthandeni ama-opponent umsebenzi wawo wokuthatha inkulumo ishaye kapha kodwa kona nothing personal. Nakho nami ngokungibhaka kuyasho ngithi wena onyanyawo fuck off ngizongiphatha mina ngizongiphatha yabo ngizongiphatha. So manje umuntu bengabe kuyateketiswa emhlabeni bafethu mangabe ningayazi ukuteketisa akufanele yonke into uyithatha serious wena kuyateketiswa noma usuxolisa futhi xolisa sakuteketisa futhi ukuthi nje awu kodwa ma 60s nani ma 70s ma 80s ngaba yini ngaphandle kwenu ukubona ibhola elibuye lidlalele yankunzi yakamakhanya ifike isho ibuye ngimphothe yubeke ngendlela emnandi ibuya ngenye indlela ibuyele embedeni yenza izinto zayo abantu bagcine sebemjwayele sebeyam understand sebebonile futhi ukuthi benza izinto zakhe there is nothing personal uyabo indlela yakhe ukuthi unje yabo. So akuyona yonke into ejudgwayo kodwa ama opponents ke ilungelo lawo loku-attack kodwa hayi ukuthi ya-attack nawe umuntu ke manje ekumele
ukhombisa ukuthi kuyateketiswa nawe usuyatetema futhi no, it mustn't be so. It mustn't be so. Kusho mina uKimbhaka nginamandla amakhulu ngiyafika nje ngivela lapha ya edamini bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini baba angikuphindele ngithi mina angithi yambona umsholozi ziningi izinto ayazikhiphe ngomlomo bangazizwa kahle abantu kodwa ukubona ama MK ukuthi amdefenda kanjani unamaphosa ziningi izinto ayikhipha ngomlomo bangazizwa kahle abantu kodwa ukubona ukuthi badefenda kanjani inkosi yethu isilo ziningi izinto ayikhipha ngomlomo engaqondile okubi kuphahluka nje ayikhiphe ngomlomo babuya abantu bathi bayephi bayisupport leyo nto into eyenzakalayo mfethu futhi the more unabantu umholi you will never be perfect every time and now and then kodwa uyabona umuntu bezoyisha into aphinde ayiphinde enza ama-interviews athi mina nginendaba nama-80s uzokwazi ukubona ngisho i-facial yakhe expression yakhe ukuthi this dude is very serious iyalwe manje umuntu osho izinto eyidlalela mhlawumbe udeshile futhi vele khona ingcindezi ethile leyo nto is not personal mina bengizosho i-personal hayi that is not personal even namanje into asezenzile zama ukulawula isimo uyakhombisa ama-postcard ukuthi uyawathanda ama-70s uyawathanda ama-80s nani but ma uyinsizwa kahle umholi awungazubona eParliament nje baze balwe ubanga igama elithi I withdraw ma ucabanga yindaba empilweni once wa withdraw njalo uya withdraw uyashintsha ube isidididana abakuthathi serious abantu I withdraw njalo ngoba into isinqumo sithathile nento oyishilo ba understandisa abantu ukuthi no it's not personal mhlambe bayizwe hayi kodwa ngiyaxolisa phambi kwakusasa khona othi hey wena indaba ongazange udlule ngapha ngiyaxolisa yini ufike ebani 5 minutes late ngiyaxolisa aha xolisa njengesididida xolisa njalo empilweni xola mina uKimbhaka nothing personal nawe futhi la ukhona uyenzeka ukukhulume noma yikuphi into ungaqondile kodwa uku-attacker uyiphahlukela nje futhi uyidlalela nje yabo ungalindeli ukuthi lento izo-off ramp abantu ngempela basebenzise yona yabo mina ngikhuluma iqiniso mina ma ungafuni ukungizwa mina ngabuka nje mina uKhuzani bembhukisha thiwa uKhuzani unje yabo leyanto was not personal leyanto was not personal ikhona indlela engayilungisa ngayo futhi leyanto leya uyabo kodwa engayilungisa ngayo ngathi it's not personal ifana nalento ebishiwo kuthiwa umthandeni uyawubulala uMaskandi ngokufaka igenre leyanto was not personal kwakuyindlela yokungcweka deep down umthandeni ukhuphule kakhulu uMaskandi deep down ukhuphulile yabo wathi why i-album kaKhuzana imnandi impi yona lethi ngena kulayini hayi wena omubi baba xa yakufakela nandi kakhulu le album le kodwa babe ngilokhuza abantu uyabona bebeshayana uyabona ukuthi hawu ngeke kushiba izinto wrong but i-album kaKhuzana imnandi album khumbule mina ngizochema mina lana mos nochema lapho so awukwazi mawusekhaya uyi-80s uthi hayi uthaka ukumthandeni akasifuni thina lalela baba unteke lanto was not personal qala yini uKimbhaka ma ungafuni futhi ungizwa foko wayiwena-ke manje qala ngakufakela nangisikisa i-cryptizer le noma mhlawumbe ngideshile la ngoba senginqina nokuphuza ukuthi uyaphuza bekuthi udeshile i-cryptizer makudeshiwe lama i-cryptizer cryptizer phela amazi lingilethelayo la so manje angifuni nje ukube ngazi ukuthi kanjani yabo cha sengiyithintileke leyo le nothing personal yabo nothing personal kufuthi okunye ufuna ngikuthini kufuthi okunye nangu omunye uthi indaba kaZuma ne-ANC uZuma mhlawumbe ngiyithinte le indaba kaZuma ne-ANC umuntu ofana noZuma ngayichaza eli unepower leya muntu and you are not going to calculate each and every movement ayenzayo ngoba izokudida yabo labantu mawunepower ufike usebenze wena uphelelwe ipower yakhe iqhubeke yona isebenze ngendlela yayo into ebaluleke kakhulu ngangayisho lento ama-spirit khona ama-spirit alapha kwi-ANC lawo ama-spirit lawo amaqabana alala uZuma kufanele axabane nawo akufanele so umsholozi ngokwephaba yakhe uyayi-understanda leyo nto yingakho yena akafuni empilweni kube ngazi ukuthi ucabele no-ANC kungcono axabane nendoda noma amadoda amabili noma u3 ukunokuxabana no-ANC uma uxabana no-ANC
uxabana nalabo abalele. So le yakho uZuma ukuthi kuthiwe manje uZuma ufuna ubuyela ANC ufunani usebenza imimoya leyalala ukuze amandla emkheya ngaphazamiseki. Ifana noMalema ngibabonile abantu ekhunta abangayazi mina bethi uMalema this uMalema that uyabona manje baba khona isigaba esifika empilweni bengabuni power la wena ucathise kuphelile wena wabona kuJesu sebembethelile benze yonke into kwaduma izulu kwashaya unyazi kwadabuka indwangu khona ipower la ibuye idemonstrate khona uyabona la ukhona ama undermine iEFF undermine at your own risk baba. Mina ngibuka uMalema umuntu naye angawenza amaphutha ehlosile angawenza futhi amaphutha engahlosile. Mina ngibuka ngale ifana nakuyena umthandeni angibuki yena ngibuka ipower ahamba nayo ibakhoze kakhulu abantu kufana uma uzomtshela ngokhuzana mina ukhuzana ngibuki yena ngibuka umuntu mina othi noma esengenile lengena khona kodwa bese fika agobathi ngixolele emadoda ngiyakuyenzela ukuthi ngamlenze mase sifika nje yathoba ithi yebo awu ninjani kodwa hayi ukusayenza lutho amandla ayo aba activated kanjalo kanti abalo amandla aba activated mawuzoma attack zoba nzima kakhulu uyabona nje lento lempidane le ngathi bam attack ngayo bamnika amandla mo umthandeni mo ngeke shone phansi mawucabanga ukuthi lento yo16 no 18 zomntwana phansi izwa ngami izomnyusa mo iyombeka to an unbelievable height izwa ngami so mina ngineqiniso ke mina ke ngeke ngilo mina ngishona le ngathi ngiyixoxe cha ngiyinkosi phela mina into engiyoyisho ngithi iyabheda le okwazi ibheda ngempela ke le yabona ngicome album ngithi nanamanje ngisamile ialbum kaKhuzana inamandla kakhulu ialbum kaKhuzana namandla kakhulu angilonqobu lapho straight bengaba ngimile ngithi ikhuluma kaMthandeni nothing personal lapho onalokho yenze kwaba nebhizi imimoya yathi imimoya yabona ke makwazi ukuphendula imimoya ithi ukhulunye kudedele lalela baba izwa ngami izonyuka lentwana kakhulu futhi ngengilonke kamagula kakhulu nami ngathi ngisidididi yabo kodwa lapho nikho nje emakhaya ngifuna nazi ukuthi sengivulile edamini hayi sengisebenza kakhulu sengisebenza ngezinga eliphezulu edamini kakhulu futhi manje nje ngibuya khona edamini bengiyolungisela insebenzo yange weekend ngoba zonke indlela ziyali lapho gogo uScotland gogo uMaweni madoda gogo ngitshela yimi uKing Baba angivele mina ngihlomeke mase ngingena into kodwa sengingena thina manje ngithi ayilawuleke leyo nto ngiyazi vele nina nizoshaya ngathi niyaxolelana mina ngibheka idalwa zenu ukuthi zithini kodwa seziningi imfihlo kunemfihlo eziningi komunye wenu khona imfihlo la izovela khona lesi imfihlo kuzonyiwa komunye wenu zonyiwa khona imfihlo sengizibone zonke lezi imfihlo umehluko angakafuni ukuzisho ngoba abantu besifazane ngangishilo verse ngathi umuntu wesifazane oyinyanga noma umprofeti noma oyini uvikelwa yimi ngokwasesigodlweni angikwazi ukuvele ngimnyise uyabona kuthiwa amadoda lawa la ngabe namhlanje baba ngabe liyabhubha namhlanje kuthiwa amadoda kodwa abantu besifazane uyabona ukuthi nami ngeke funa ngisho kodwa babothi ngiyinkosi kunezimfihlo eziningi eziyimfihlo la zwa ngami khona kuza ulapha nini mkhulu ngilapha ngeSaturday ngisuke ngisedamini from Saturday masilapha siqala maseqala kuba afternoon from 6 bese kulamula u8 noma u9 ngilapha Saturday ngolwesithathu from 10 ekseni kuya ku5 ntambama kusuke kunabantu abafika esigodlweni abafuna iconsultation abazofuna omakhanda oil abafunani kodwa Saturday le usuku uyosetshenzwa yimi ngalezi zami izandla kodwa uma uya le uqala ufikele ku Rocky Ridge bese kuyabraywa kuyadliwa ku Rocky Ridge mase kushawa iconvoy sekiwa edamini uma kungabrayanga eRocky Ridge kubraya edamini ngoba vele edamini ngisuke sengisenzile isikapho esilungiselela umcimbi ngoba abakwazi ukufika abantu ungekho umhlatshelo wenziwe if kuni power abantu balandela umhlatshelo engisuke sengiwenzile mina ngiyenza umhlatshelo wemvana angithi phela mina ugobela uNkulunkulu uma kuNkulunkulu ugobela umhlatshelo kuba imvu
kuba yimvu umhlatshelo. Umhlatshelo wani kusuke ngibika ukuba zonke inkinga zabantu abazongena la ePalace yaseDamini abaphume bonke kunqotshiwe. Esizoya nabo kumakhanda stone ngisuke ngikomanda ngomhlatshelo ukuthi yonke imithwalo abayithwele ayisuke. Zonke izilwane ezilwa nabo azinqotshwe bona nje bafunda ukubekezela. Mase kuyiwe eDamini sekuyothabathwa amandla. Usuyoqiniswa eDamini, usuyonikwa isibindi eDamini, usuyonikwa ukunqoba eDamini. Usuyothwesa umqhele eDamini. Ingakho lilikhulu bayalazi, ngakho lilikhulu. Ingakho namastepisi, uyehla ngamastepisi uye phansi lapha eDamini. Ngiphendula lothi lapha nini mkhulu. Shobe nokengibhala. Uma sesithe siyayilwa lempi, wena okwakho bambelela. Uma unembuzo, ngiyacela bhala ku WhatsApp ngoba leyo kufona ibuye ihluphe ngoba ngihlala ngisesigodlweni leThekwini, ngisesigodlweni leDamini. Kanti esaleThekwini isigodlo si underground. Angingeni nefoni mangiya khona. Esigodlweni ngiya almost every day esigodlweni. Ngoba ngilwa izimpi zabantu, ngibheka abantu esebenabo makhanda la bekhona kuhamba kanjani, ngikwenza esigodlweni underground. Ngifikela futhi ithuba ngiyocela kahle ngoba inkinga ngivumelekile ukuthi ngishuthe esigodlweni underground. Ngikwazi ukushutha lapha la nginamathazi amnyama. Kodwa ngelinye ilanga mzwane kuvunyiwe, kwathiwa ngishutha ngazi kobe kwenzekeni noma kobe sekukhona elinye igumbi futhi ngaphansi le ngoba liselodwa igumbi underground. Bekwaba khona elinye ipower iyoshona kwelinye igumbi kusale la lokho ikhona manje ngiyokwazi ukushutha ke makunjani. Show mina ukengibhala. Ngiphendula lothi lapha nini mkhulu. Ngoba phela abantu bazi ukuthi mawulapha kufuneka ugqule, ufuna wenze yonke into. Lalela baba. Okwasemazulwini isemazulwini la kwakhiwe uNkulunkulu odale lezi zihlahla. uNkulunkulu odale yonke lento ekhona. Into nento ephilayo ine reason yokuphila. Into nento ine reason. Khona ivinilwane okuyi reason ukuthi azidlane zodwa. Ine reason into ephilayo yokuphila. So uyabona ke bengabe umuntu unepower kaNkulunkulu awuvumelekile ukubulala. Ngisho ukubulala isihlahla awuvumelekile. Ngoba kuthiwa imaphi amandla wafunayo. Ngoba noma ngingabhekana nempi yenyanga ezibulala izihlahla, mina ngingasibulala isihlahla, imina ozowina. Ngisupportwa nayo imvelo mase ngilwa. Ngisibulala isihlahla mina. Sibulala isihlahla mina. Ongalokho ngenzani? Ngithi lapho ukhona kwakho itshala imbali. Akazibabone nabelungu abanemali benembali abayitshalile. Ufice kunembali eyodwa eyigugu lakhe. Ngiyonitshela ukuthi kusuke kwenzakalani leyo mbali ngelinye ilanga. Akwazi babone nabantu bedlozi sebesihlahleni beya kophahla. Mawucabanga umuntu isihlahla aphahla kusona ngaphinde sibulale. Ngeke. Ngoba ikhona le wisdom esifikile ukuthi hayibo khona amandla asesihlahleni. Ngeke ke usubonile kunamandla uphinde usibulale futhi. Ngeke baba. Ngeke. Izwa ngami. Mawusubonile kunamandla kodwa mawusemncane uzosibulala isihlahla. Ingakho noma kufika idlozi lakho likiyalela impande ebusuku. Alikiyaleli idlozi ukuyoxebula isihlahla. Idlozi likiyalela isithombo, likiyalela impande ukuthi hamba uyofica impande isihlahlana esonje esincanyana ufika usikhe nezimpande zaso bese uza ngasesigodlweni. Kwesinye isikhathi kuthiwe sibeke bese uyashiya esigodlweni. Bayakwazi abantu abanamandla. Uyikhe lesithombo lesi bese uyashiya uthuthu uyabuya asekho isihlahla obushiyile sekukhona umuthi ekuthiwa thatha lo muthi ukuthi wenziwe njani leya mpande obukwenzekeni impande uyikhe nama leaves ne stem nama roots uma ungayazi lona uma ukhonjiswa idlozi nje likhombisa impande esuke kuyisithombo efuna yosika uyinkunzi ke lapha izwa ngami uyinkunzi omunye umuntu oyinkunzi yilo muntu onokuphupha endiza efethu noma kuthiwa usona isangoma yena uma kukhosa wona inyanga kodwa mawuphupha undiza ngiyaphoqeleka ukuhlonipha mina nalomuntu ophupha eyongena emanzini aclean eyongena phakathi emanzini ngiyamhlonipha lo muntu idlo zakhe linamandla lo muntu ngiyamhlonipha mina nje lo muntu loyo thanda ungathandi nalomuntu ophupha imali emhlophe ngiyamhlonipha lo muntu phupha imali emhlophe nalomuntu ophupha izitha zakhe ezibulala izinhla ngiyamhlonipha loyo we type yethu sifuna into enjalo zokunqoba kusungenziwa isilima kenziwa isilima ke wayibona ngithi la khona nje abanye babedume ngokuthi hey bayawuhlanganisa umuthi kodwa kwathi sibhekene ngelinye ilanga kwenzakalani sesibhekene kwanqoba bani okaNkulunkulu
kaNkulunkulu wasuka le emazweni elingovivi wazofika la ngoba ngase ngimile ngithi njengamanje sengikhona and ngihamba namandla ngihamba nengathangatha angisho ngathi sengikhona normally futhi yaba nesibindi leyankunzi kwakuyasho impela ukuthi yayikade siyithobile uyabona ukuya nje esigodlweni somuntu kade ngigejene uyongena esigodlweni sungasahambi kusuke sekukhona imimoya ekuthwele wayithwala ingane yakho ilimaze kamakhelwane uhambe nayo uthi hamba mntana nami uyoxolisa bazongibulala kulungile bakubulala uzoxolisa ngenhlanhla umuntu bekhomisa ukuzehlisa awulwi naye awulwi nawe nje ucabanga ukuthi niyalwa lapho emsebenzini niyalwa ekhaya lalela the day uzehlisa iyophela impi the day uzehlisa iyophela impi mhlambe niba bangani mina khona abantu eneshow ukuthi banamandla alingene nabo ngoba kwazi ukuzehlisa siqhumene namhlanje bakwazi ukuzehlisa cela mina uKingpa windoda mfana bakwazi ukuzehlisa windoda bakwazi ukuzehlisa so even impi kaSikhotheni noma wena uma isalanyulwa womunye umuntu ngeke iziphele imizwani iphela khona oyozehlisa komunye beke wazehlisa omunye komunye kube sekuphelile ingane yakho kodwa makusathiwa ngiyanicazulula xole lanani akazophela so omunye nomunye akasebenzisa amandla akhe inqobe lapho iyophela mzwana omunye wazehlisa ngoba kubalekile kucaca ukuthi manje ubani inkunzi show me looking back ngangibuza noma ingane mina ngifuna abantu bakuphumelele ngenkani lapho ukhona zazi ukuthi luthini ubizo lakho uma umuntu ofuna ukusebenza ngobizo luthini ubizo lakho uma umuntu ofuna ukusebenza ngokwemfundo azi ukuthi ufundeleni ngoba ike ngibezwe abantu akuthiwe hayi manje unedlozi elikhulu uyabo iscamless uyabona umuntu beke wafika umuntu wathi kuwena hayi manje ungenwa abantu abadala unedlozi elikhulu iscam lo muntu izwa ngami akekho umuntu ongangeniwa abantu abadala akekho wonke umuntu ungenwa abantu abadala umehluko abantu abadala bakhe bahleli kanjani and bamfiselana uyabona upresident ungena abantu abadala uyabona njena ideputy abantu abadala uyabona uminister abantu abadala uyabona oPrime abantu abadala uyabona oMEC abantu abadala uyabona wena ngibukani njengoba ngibuka manje abantu abadala bathi ngibuke bakho uma ngikhuluma into oyithandayo akujabuli wena kujabula abantu abadala bakwena uma ngikhalisa wena ngihlukumeza abantu abadala bakho mangabe ngihlonipha wena ngihlonipha abantu abadala that is why nginithanda I love you so much I love you like nothing on earth trust me uyabona umuntu nespirituality ngukhiye lapho umuntu nespirituality ukuthi kuzokwenzekani from here futhi kusafuna kuzofanele ngicele isigodlweni le eyokuthi nje ngike ngidemonstrate labantu nje bobe khona lapha ya ekugudlamini ngase workshop uke ngifike nje ngilaphe kodwa kuyobe ngingashuthwa angishuthi mangabe sengisebenza umuntu angishuthi kade ngibuka nje khona idididi ezizabafundisi zazi ukuthi ufuna kushuthwe Nkosi yami kushuthwe ku-expose umuntu angishuthi mina ngidele umuntu osefikile ukushutha angishuthi ngoba ngenzi content ngabantu ngisuke sengazi ukuthi uNkulunkulu namandla usethatha indawo yakhe ukuthi akaphile lo muntu uNkulunkulu namandla sethatha indawo yakhe ukuthi imimoya elwa nalo ayinqotshwe ngeke umuntu umlwela nemimoya ubumexpose futhi kubantu ukuthi nangu ukhala ngemimoya ngizomlwela usudlala omncane umfana aphakamise izandla nani niphakamise yabona niphakamise lapho nizala ingane ezihlakaniphe eqedile niyaziphoxa uma kwenzeka nje ubona inyoni eshuthayo bengabe isiza abantu ningitshele ngake ngayenza lento yokushutha ngeminye iminyaka nami ngisakhula ngisewubhaka kodwa ngathi mase ngiba uking kwathiwa fuck off lento yokushutha awukwazi uku-expose umuntu uyamvikela ngayekiswa ingakho wena ongakafika esigabeni sokuba uking usala ukhona ifuna kodwa ngigijime ngoba mawunyuka vele uyogcina uvinjiwe angikwenze kube lula mina ngithi yeka kwemanje lamasimbo okushutha wayeke manje isebenzi lonto ayisebenzi mawunyuka ngempela uNkulunkulu nepower usebenze emfihlakalweni uNkulunkulu mawungakamazi uNkulunkulu ukuthi usebenze emfihlakalweni ungakalazi idlozi ukuthi lisebenza kahle emfihlakalweni kuze kuthiwe ehlisa umoya mawufuna umnqoba emfihlakalweni enjani le yakho veza yonke into imfihlakalo le uyabona nje mawunga understand ukuthi uNkulunkulu usebenze emfihlakalweni useyingane la sengane
Sengani umuntu uyamprotecta. Sometimes uzumphikele bebethi simbonile enyangeni uthi akaze afike. Uyamprotecta. Ukuze izitha zakhe zingamjahi sezine show ukuthi uyashayeka. Ngoba umuntu bengabe ezama ukugadla ayikho into emjabulisa njengokuthi usehamba inyanga futhi zimxakile izinto. Uyajabula umuntu. Ubone ngani umveze ku social media xa ifuse gani nonke eniveza ku social media. Waze ngakabona igroup yabantu ihlangene ivezwa amasimba leyo nto leyo eveza labo bantu masimba noma kuthiwa uyakholela yonja ngeni ilanga uyobona ukuthi isebenzisa wena to create content yayo uyabona abantu umuntu akafike la khulume ayiprove ukuthi ubani bebhedile sim challenge ine personal capacity sim challenge bengabe into engavela khani athi ngiyahlukunyezwa nje hey awuhlukunyezwa siqinisa ukhakhayi yaqinisana ukhakhayi qinisa ukhakhayi baba kunye ngisho abantu abasuke bekamba mangabethi banelwane abanye bethi banemkhofi ngiqinisa ukhakhayi mina uvela ukakholwane la ngoba namazi khona zihlulwa yini uJoshua King Park uvela ukuthi akha masimbe into lento fuck off show me looking back noma inini mawufuna ukuxhumana nami number ithi 0798130260 0798130260 yonke information uyibuza lapho show me looking back ngikho semhlabeni ngindotha emazulwini idame elami lambiwa yimi alikho emhlabeni idame elingambiwa elinye limbiwa bethi bakhe inkwali kube idam nje liyambiwa baba and limbiwa ama excavate idam alikho idam elingambiwa into engambiwa umfulo ohambayo nolwandle nempophoma ayimbiwa idam it's a dam liyakhiwa ngoba liba indlu idam indlu iyakhiwa nedam liyindlu it's a dam ngeke amagula kakhulu kodwa ke sengikhona ke manje every Wednesday and Saturday ngikhona khulekani manje izikhathi ezingashintsha kodwa nje isikhathi sami siyaziwa ukuthi u8 ebusuku uma kushintshile kuba u5 in the afternoon. Thank you so much. Bye bye.